Mal ji kos dial biya ka mal gos ni kun dial enti yenten che ner ke che ju ku biya ka shoot gwandan ka Friday summary. And you mandu ni nyon ching shoot with Nuer Sabbath School Ministry. Wale lel kon summary ka kui Friday ka kui lesson ka manchana ngiej lesson well kelien. Right kon ka kui diet and kat ka Zion. And o longing for God in Zion. O go loidan go rokus ka moon Zion. And ja right kon ka kui demo ta kon nye ja go along ke tishiere tenchi wore yoga. And tell who con ban can summary mi check. And then go kon ban within on. But before you con talk a wedan ka summary, take a deed mi chakit con ka Sunday a damandane de bit kak ka deed a moraje long ka kui lesson ka meta continent. But you are summary de can it your Bible to tell the dong de con ka kulo kwen kel ka je. So indeed a more bine ket kel ket ka ba you follow along. Take a book SDA number 4. Did SDA book and char ka number 4 agent on. So millingia be you get bo long go nyua kon emishet keneme. Agent live down ka chang longa. Agent took down ka Friday and cook on Chut chang longa cook on la welcome ka je so chine welcome was nukundi alenti yenten me biaje ko run wanke ka tok tiang. Kiena gwaza brana wije ke jamon tes loida ke jalen jel yen kel ke je ke ne ni chiang bu kwero kos be yopos kwana wore die dan and di che lara ba ji poin ke dit podnyal. Thank you. Ba ji poin ke dit kunyal jin mirong ni jin kalya mi te de ji poin yoi wa je kame kunyal mirong ni jin kalya no ga. And Rami Jagin Chia ko Karim Qua. Ariam Razdal ni cry again, Chien Pugua Kaja. Punyal Marum Jin Kalyak no ga. And Rami Jagin Chia ko Karim Qua. Migua ni cry again, Chien Pugua Kaja. Baji Pan Gatin Chila, Jin Mirong Jin Kalyak. Pagwana jin karadu yeteka. Ega kirminong pika we posta like watching Kuoth. Indini jen karal goidero. Punyal mirong ni jin kalyak no ga. Arami jagin siya ko karin migwa. Ariam rasdani kraya jen siyan kugwa kaje. Punyal mirong ni jin kalyak no ga. Arami jagin siya ko karin migwa. Migwa, ni kuraya jentian kugwa kaje. Palaglat kutin gaina, jin mirong ni jin kalya. Agoy dula ke dula dumira ro. Punyal mirong ni jin kalya no ga. Arami jagin siya ko karin migwa. Ayam rasdani kuraya jentian kugwa kaje. Punyal mirong ni jin kalyak no ga. Arami jagin siya ko karin migwa. Migwa ni kuraya jentian kugwa kaje. Ni mekani pani cha, ni mekani honi cha. Jin punni kesin wal. Kajin min jang nas keliu wilo tulo garadem. Ke ocherun ti bador ke chang kel keji. Kumnyal mirong ni jin kalyak no ga. Arami jagin siya ko keriem mgwa eriem radan. Ako dani kraya jentien kugwa keje. Kumnyal mirong ni jin kalyak no ga. Arami jagin siya ko keriem mgwa. Mgwa ni kuraya jentien kugwa kajen. Betin dijen. De gwani oden na gen sokal kode. Ka ode chenke meka gwanyoni. Gwani ode anchen kel kusai kalu.
Kanin ci ba dori re gwas mi dong. Kunyal murong ni jin kalya ngogya. Tara mi jagin ci ako kayen mi gwa. Eriam ras dani cry jen ci en kugwa kaje. Kunyal murong ni jin kalya ngogya. Tara mi jagin ci ako kayen mi gwa. Mi gwa ni cry jen ci en kugwa kaje. Amen. Amen. Eliak te ka gwandan. Engudo diende kon atlaro. Ka kon gang sokal kwasdan. Ke o met kon ke changen chuko de aleka o bane je team ke je. E kel mgang kon ko bicharan bete kel ko kwero kwasdan ni chiang. Entene bu kon pal ka pal mi chek ba memory verse kene summary lesson ke dan ba chutup chiloide se tes langne. Elia wake je kos mgwa merel goidero. Kos chakda, kos minchine ken, keriam ras dal mgwa. Kone ti jek to tel chuong, idene benyamdu. Bat ka goidu, ko chine no ka chine chak chine ka ji, wera. Chi goro bene te ka mar ke ji. Tene kel ke ne ku dial wi mon ke lew. E ke liang ke jawdu, ke tie ke ro ke ji kwera. Ko jin kos mgwa menong nei. Chiloi de tes ko chine chop. Ka Friday ko bine ro da alaka ko wada ka chang long du ko bine chu long obi ye ko buka wa hai chiga me shi la da la shiandu kwara ejen shiandu me chine chalte no bine bere long ko du kwara ejen din kwar chang long ka chi la ro garan ejen kwar chang long chine ben ka ji kwar chang long ka kwai ko ten tiak tia ku ka kan ke jen wa se me ko ne kamai dum pol pol ten di alen di ne ke chine ke la chung nu ku kan ta ga me ke chu di chu kwar mi di no Se loidan chetes, te nyoko welcome yene dial ten billing and lesson me te kon ke ngijen wel ke lien ku kon le te ka changa ba ke lien Friday en ku kon gegni je ke je ku kon summarize ni ten dial din chalat ke chen bilo re dien bo ken dial ko sia ke je ke nin ten cha ka lat ke ti shire kon ken dial to ko ne ke David ke Saturday afternoon ken Sunday wo ka Monday with the mandane Chut madam mandane kam ke ni mandane Rachel ke pastor Chut chicken kon kam lesson to go long ten channeling man ku ko lo focus ke je long wale jeno ko kon gang to kal kosdan ke jen was en bu konaten memory tag dan bane je ka dit shoka jen bade gu don wan ku la beserewde che laro go loide we re kal kos chuti loide kene ringde put inte gor ci kon kus gor ring dan ke loy dan goro kus la kus dan bu kono re kal gwandan e jeni cha kon invite tino bu kono lat emishet ke na mo o bano re kal gwandan take point mi gwa mi cha ngun gwa me ka mi cha le God amazing grace cha gor ka August 31st ni mandan la let kus ka kon kel che laro mu wangran mu kwije ne kel kara is single if the eye is single. If it is directed heavenward or michi wangdan gwijini kelamo keche rode gwijini nyal o chi wangdan chi konri nyal wa boy nyal the light of heaven will fill the soul and boy ro nyal baloj bethiang an earthly thing will appear insignificant and uninviting kenyin wen moneti mugwi wangdan ro nyal gwi wangdan do bantu kus danten binyin wen moneti bigo chu joje la ke titelot. The purpose of the heart will be changed. And men go loje ba shuger. And the admonition of Jesus will be heeded. Come and let kwerani yeshua kon ba shu lingbo. Your thought, a white cherkon, will be fixed upon the great reward of eternity. Ken cherkon baga chulat ke tintine kenyal. Tintine kenyal. Ki tin chi bi methu tin me pekte kadan kelio. Let kondial all your plans will be made in reference to the future. Plan kondial de let konke. Chang malalar ke live for today o bukon ching for wale. But koneda Christian ni ching kon ko run take dan betinika take dan betekel ke kwernukos take michibile me bad nyok. Bi cheng wen mona ti bi ke chutu. La anything a let kon or plan kon de let konke ke o bukon take a future life. Even though we're living for now and today, go to Kuoth the laro chikon bidier ke to bitok to room.
but ka kwi goi ka kos bu kon char ka min niam chi jan take until pick tawe immortal life take mi chi kon bile me liu ka je biblical religion will be woven into all your daily life and o take chianga Christian ka ba chu lat re te ka dan ke liu re te ka dan ke liu na ka jen di din chi de bi de kit kon di din chi de bi de lat ka di de ka di 84 and o den again to kalkos da ka gwa no de te kam re kalkos de no de nin ti ba dori de ka chen gwa de den ka keme ni gwan ji nyone o de chen re kalkos ka chen kel karade eta lai mi di de long en among and wale samri ku kon le je ka de kon je ka book Isaiah 40 bien ku kwen chen bu kwen ke liu but Isaiah 40 kana Isaiah 51 baskel waka well bakel Isaiah 40 ke liu from baskel waka 31 raje go along and then Isaiah 51 baskel waka well bakel ejen gwang kwa cherte kwa le nyu konti kwa kala kanten Chiugun ja kulo guru de tere cher kadan. Chiugun guru ke de tere cher kadan ki de kon right summary kana me de kon kulo link je ki min lat ke lesson me de kon je ke news chuko jandare wi de kel baskel weka diech baskel weka diech ko lare je nene je wen nyal kene pin ten pai chak. Ko jen Zion dan en bana wukietin. Cha with the song of Zion make the absolute commitment to staying mindful of the Zion and the living hope in God's sovereign reign that it's represent. So di Zion me ko dong chu kon bu ka Israel ka Zion tong mi Zion dan jarol nyal. En nyal kene pinya pai chake e jen gur charan obet tenon. Ki news kon kule jo gwa me ke news cho ka jare ude kel bas kel chelare ke no kwa nyal kene piny me pai chak nen. Ko chi nyal kene piny te niam thok ka chi bartel ka chwa which Jerusalem erero min pai lat nen be piny nyal ka kos a char yale ke chet ka kau michiro pik ke yo ke kwi shade kon dial nge kon chen kwin la jen la bile long ke yale men raro dar yale ke je so cha we cha dor kos Jerusalem cha yale ke chine ke chik me kwan ke charo pe ke yo dungwan ka chwa jo mi Diit mi be ka kom kwere ling we nene te gwas chianga kos kel kanas gwas chianga kos te kel kanas jen ku ko la long for jen ngur ko ne che jen be chien kel ke ala kos dien ke bike aneke ke bi kos hunde te kel ke Kebe mirnyin kien dial push. Kebe shuselia kena par ke wie kena bet point ko chingwane to te kon sok ko chingwane te kon chika tok. Ngu de kon lar gwandano de kon lar tas laj gwaje lar ke chwara min nyurwi kom kwera we yi nene paye ngwane dialat agwa kejen ba chweyi gormeme ko rieti ti ke suok ke de ke nges ene be konta ke ngas ke men chu kwero ko zalar ke men balat ke kwidan ke lieb dan ke didem be kono oket ke Zion changando dien awaloy dan kon dial de kon gur ne Zion ke gur ke je ene dial te kamun Israel me kon bo ko kon new Israel in ko da kam kon ko kon new Israel ko gur ke je o de kon Diit Zion de kon aket wa mi chi loy kon char kon no kon bit thin forever ke wen chi ko te dial ke cha ke je cha kon bi le met gwan jeng biten dial tin chi ko skari aleka bi ke shu go bu kon ko shu pal ka loy dan ke liu ke charan ke liu ko bom dan ke liu
tele mi bukon la da ke je ko wa bukon kwero kus dan bukon no ko loy dan ke liu ke tie dan ke liu ke charan ke liu me bom luanga dan ke liu ke bukon jitsi ke dan bukon ke chu nok ni no je ke men chu kwero kus che lat re riene ke so ko kon dial New Jerusalem di new bukon no ket en chalar en mi te kon ke jis ke Lincoln bukoriet kus te chalar ti bukon ke ling ku inside story dan men go raba ku go ke inside story dan ko na ling no when ku kon te ka part 7 te laro skin and bone ki ring gop kene chow ko la part 7 ti kon len ke kwidol mudung tit me to ke kwi ete ni ko run di kam right de kana mandonde ko mandonde ja ji ko mi jin wi ti je wi kalat bu wang re mai mi tel pek ci loy de je ko gwe je kud mu kud gwa mu de na le na ka bina wang no re jale ci kon nen me ci kud bot re dum no tungwan me ci wudwel gorka mi ci lo je ke ne di ci ngi ka rai potin ci kud je gor ko dum tungwan ka ci on ge ba ci kud wu chole ci kud lo an wala ku ko lo rai ko ci loj gwa te tin ko cha ku kep ci wo de ka cha ku en les ci wo de ka so me che wo la ken men cha lo kol la ken we atet okay and wa mo en wudo mo wo cha le so ku che commander che la rogen che ma che backup la mo we ko che goro bete ka ma me da kap I don't want to shoot people che la che wen che na goro banabar che wo but you must take a weapon che commander la rogen be might be yikap. Otherwise, you will have to serve 2 years instead of 1. But michi machi bika bitedeka karundara de no dong de tini jindeka ka kel karade. Ko ne dial tenchi to kor ten tedeka but chicken wo gwa kor la ka gor ke bika let ke karundara re deka. Chigara ma wish wa I don't care and chen dear ke jena mo. I wouldn't carry a weapon and chen my chen a backup. Chi commander cha gari cha lisa kuya cha jake intelligent officer cha jake ne itin la intelligent la ngwani agwich cha kamke cha were only soldier who were in deep trouble were sent to the officer onene ken di nitin chi dwer lat ki chi mi je ka long lat e ka la jaka ka jan officer mo and he could imprison a soldier o ba ko kula we yen mi jin soldier mi chi mi je lat ba jin nang ka jan officer mo ba ju yen. Sakuya explained his position to the officer. Then che min chunga je che walat kwera mo. Che kwera mo okay, go out fine. Take a gun, and if you are sent to the front, give it back. The way you will serve only 1 year instead of 2. And can I do? Ka wir niam wakur and give it back. Ka lui ne jok. Jin bu lana ruon kel e ci bi lana dun daro che yo ka ngu kule mina ngu lo de ke je mi chet ke na mo ko mi wa mai de lo jok ba la de berun daro ba ka la ba de te yo ko je okay kene ma nang ne niam kor ki niam line ka bi lo jok but jin bilen jin ka ruon kel ci bi let ka run daro che garamo che su ku ya che kwero mo ku ti ji ngu lo de mo ne they will agree to carry a gun during training. Onene min no kuje might be rom ki be kap ko gwa nye ke na ke je. But the training that you will receive will be only teleprinted instead of the shooting range. O in training a lar ke ji mi ba le li je la practice ni jen chi onene we gwa mai wa dwete na la to. So chigara mo che agree. He was assigned to office work. Tamoy ka lade balet ka office ke je. Ku tendialon kwa run. Ku ka lat. Cheko teleprinter la communication. Ite mbete right now ke la che buwa. La ba might be odwe ni je. So ngwa mone la communication ba ka type ka ba ka je. Ka wayin ku military ku na communicate ke je. Chichang long ka ben the Sabbath turn out to be the bigger challenge than guns for Sequoia.
che gu jo chang long ko bo ente je la re ke le dini je ne long de no diere ko che mach che bu kap no mach ko quickor need to train quickly to work on a teleprompter teleprinter ko quickor mo gur ke je jen bo ba malet ke pes ke ba mal train ko be ngajem melede ko be report ba mal je ke but jen che loko ba mo ke training en ke chang long ko che training a lot ke chang long ko che gur be gwor men do dien chiari boko je so che te ke challenge ko che mai che gur ba mai ka ba banana che te ke challenge ko ne ten ni je ni ke na bo ni ke na me chang long ko ke che goro be chang long ko belel chiria kan dio dien ke je che wiari kwan ko kwen en je ke gwa di ni a wai challenge ken di ni cha ko mo ke pek rong kwan ki en cha ya le ke ba kam ke ken di ni cha lat ke ring ke cha lat ke lies mit rede ke kundur che ke me che kon la last week kwen en cha tal ke en kam ke ken di ni la jide la mo ke liet ki det ki tiol kundur ke chi mani ngari cha le se ko e chi ken lo ko bu ken je ke yo kwan ko ken jen ga de mo goro be kwan en chama be ke chi che bi mit ke me den goro mone be cham no kwan dia den cham ke so che te kare ri ke midit ko te la kwan mi chame wa che ko pal che wo kos laka ka poza che ke me chi de ne al chi pos he decided not to eat unclean food and I want to do the same che de ne al chi pos me che la ro che goro ba kwan ti ru die lot i che ka bi cham men bo goro ba mi che ke me chi de ne al lat ba la chen bi mit ka kwan ti chia clean Chawichi Sakuya Mochi commander did not know what to do. Kene ngajo nguba kula lado and commander ku kwido la todo me chiti dial chaka refuse ane. Che yoko jin chibilet ke Saturday ke Saturday ke chan longo. Cha tich che we no chan bilet. Ke cha yoko nene do you have any suggestion about what we can do? Take a midi lar. Mide kona lat ke kwide mi chet kene mo. Che we no. Cha yoku jinbo chirin chi bicham cha we no cha we ka ti ka midi lar bo ku kwi ka na mo ka men dong de kona lat ka kwi de cha we no cha won was mo the only thing min cham gara mo je karade e da bo ke ne chai wa ko kor pes ne dang wan che pa ni ti jin diech pounds cha ka lose ke 23 kilograms cha ka lose cha we jen dropping to 137 pound la che pa ne ke ke lose chi ko wona ko quarter jen dia woda bara la che che wolong cha we jen point de chi do ni gobde ki chi do ni ringde ke ne chow ko jen che goro ne bungulel che goro no be usde be ja ko kwaske re ne ni te ten che men che nges che goro be ka bu mon kwa ko le ti ke je wale me kon bo Chang to kore ring ni tungwan. Indeed Zion, indeed Jerusalem. Muda gur kono bu kono ket. Gur kono bu kono re kal gwandan ka loy dan kelio. Tane dembe ben ka kon tin ti ka kono yo ka kono wimon ja tiang rik tungwan. Engu ne to go tinges kus woke mi chuke ka te kare ring ni. Bu kon ko kula loji di. Mi chi loy dan te ka dit me bu kono ket re ring ni kon de konten. Cha were ti diali bukon kwero kos bukon larta slaiten. Re shunyu kon to de kon te dit. Me de kon ket kos ki de kon nyos nas ichem bay te ki didi. Ichem ba ti dial ba ko were te ka dan. Bukon mut. Chung kon chuk no kon. Bukon mut. Chung kon chuk no kon ko bayin chu ko da kam kon ka bukon lung ni je. Re kale. Men wo konten. Bane je gut. Ke dit ke Isaiah choko jen ngwan bes jen diok with the kel Isaiah choko jen ngwan bes jen diok with the kel agore je boazene bukone should when Isaiah choko jen ngwan bes jen diok with the kel
wa kos dan kos mi chi Chut ka mo ne dial in Chut bo ka bom mi chi tok ne te jan Isaiah chu ko jan wan cha kam kon ne da ne tu ko de kos bom ne ka okay gor kos ban ro dan bum lana ne riet chum ka lana ne riet go to lo koro ka ke ti chum koro ka ke re ja lana ta kon te ne re wa me ko kwir kon ke tung wan ti jek gwes ni dial tin to konten iyo bu kore kon da be nyoko matin la tek la beje so wane je bana ro dan chum ko bana la neten go tende luak na kon re ja la ne te konten so Isaiah chuko jen wan bes jen dioku de kel de la no dung do neitin ngasken ne kusnel buka bom nyok bu jek ke jek buka ro jech ke gok chene ke chor buka wur ke chicken buk ngwang buka jal ke chike bishush ani jalwang po zengora ba kam kon ba kon lwag re shush ka dana to kon tine ka ba kon bos ani happy Friday ka bi achang long pos bi na welcome kamal ka bi tine kon buka shu long chike men chu kwera ni yeshu la re bia ka yendial tin chi shush ka ach ka te ga shkun kan ba ye moy ka long wana ka gwandan ko jen jaram rong ni jen ko ba kon moy ka long yana jagak ka pal mi shek shek elia wakaji kos chak kos pora kos da mente me per ke je kos me gay bom de ne ideal kos me gay long de ne ideal kos me cho me ke lew chi shak te li per kwara changlat ke ji jor ke ten jek dia de nan ke chal ke ji jine ni jin kos me ti ke long mu chu ne kumo mu je go ne ne ngai ne gwa ze be ni men bi Jerusalem ngwa be no ko kwi ne ne ku chi ngwa ari ali ke kwi da kwara ke jeno chi goro beteram ken me de bas reida ka kone diality gori je ode ne kanteke de ne jek kon dial te li gwantar no ku gad ku dial e jin chine cha go kwara lwag ne ko bine te ke jis ko bine lien ka bine bere kalu kwara e chen te tu ne chen ke re kalu bine bine beloy ko bi ke tes je loy de tes ko chi char ni tu ko de ni tu ko wa me chi let ku dial chi ko tu en obi chang longa bi kwengolga ka jen changen chi pos ka jen changen chi lei ka jen changen chi goro bijin a bene nyur ker yana gad ku chege ne te on a date e chang mi chi lari e date mi te ne ke ji kel ge je e chang mi chege chang andap karan e chang mi chege chang en kwen karan e chang mi chi dana de me forget chi lat ke kwida kwara ko ngi ji je o ngubi tuo gore tega chi goro bene te ka mar ke ji ke bene ngach kwara e chiodu los ke wi mon ke le wes ni dial interneten chol ne ku dial ko bu ke tok bu ken link bu ken ngach ke bu ken tok gor ke ta ke chot ke pinyane bu ken nen kwara e ji chi bad re chere ko e ne ti di re chere ko ni siang rem ras dal ngwa en chi ne la ke je e chi duer ko la ke je ke chi loin ke kwi duer ko a bos ne ka yub ne ka gang ne ni siang che de ti dial la set ke du ke chodi ye chu kwer mi dit no thank you jigo alkos biate kamal bana lejek iyo ke lebdan ke chang longo bu kwero kos te kel ge ye wes ni kundial